Hakapor bangalay supay ba nakabanta ke election MLA. Don ki bakli nga. Ba Kennedy. Narangi aga jing job UP kung MLA. Kaay kanle nakabanta jugi. Kaay ka kular ka mapi hidan batong yangi. Noong tanggawin. Nalong tanggawin ka kular. Bat kata ka kular kalong. Ban penbit penbiang. Ban wandra kapit kapiang garoy kapar. Ya ka konstitusi mo pelang berokwe. Lala kalong hakano kalian. Bat ngaduengi ubaw jintot uban ng kame. Ubawit hagalan tiya kijumhi. Nagsuan kular pala nga job. Ngale katay. Naman ka jingkular ka masniyo. Narangimla pan pendet. Wat kikulong kibarit. Rapi kular naman siya jimbang. Nawan janmi kanyang kim ayla kepi kapim paksayo jimbang. Lesya kikibegi kipa yung tiano. Kim patre pan tiya yung ninapi marit. Ninapi madeng. Ipapa. Imay ipapuan naman tiyo wala jimbang niya. Wat kikanarit kilong kutara kapno nangyay hiramba. Tika kular ka mga po. Kalau banwen ya umau jentut, ubadon hakamat johe. Baksisha hadisan sedang kibeladat, kecilong melejuna. Kidon ketuk ni kibenta, kibangan sutho amni kibangan la apat tholuk madlabon. Kibangan suka apat kusur kitimbiat, kaya kibangan nene hagi po kibeladat. Tan kecing penuh mah. Shua pemanuan segerensan jol ke politics. Ngadai kulit, bakasin ke bakadu bangatray kadeh po monga. Naladon keleng keri kasiden dia, nalatray haslong hajuan, naladon keleng. Tiandai kasin ke bakadu dalam monga, bak garisay no hau November arajar kamyong, bak ngayle election arajar myong, bak ngayle election ho arajar pra. Tengah sutu bahagia por bangalong pulut hantai, katay kadai tangga outpost kabarit, kabaginong tray ginong kendia, kikam kibahe, kikam kibakame mula berpendek pemunga, haban lagi sulaman. Bagaimana ba katanak kamdai tangga kabenta kita kiri usnil, kiri peman, kinong tu, kinong lote, kinong penyabriu, kinong lekam usnil, Katanak kadai na kamata jinong kam tengah jopi kubun kilian. Kikna sama kiba apply kam. Sure kini okam kadon ka police verification. Banja kata haban le ban pendek apa tanam. Kibaya passport. Balik police sabari. Ne balik kai sabari. Na kino kikam kibadon kam buat police day ban pendek apa tanam. Teng ikam ibarat tang armine bansa nyuwasi ngimla hapare selaban. Ban kumenta nomor ka blok na nyuwer la blok ngam tip sisi la namla pendet kam. Teng osi undang let yang selesai la sisi. Na kata na sim ka jing kikle kum wemle baya ka tei ka thanak jungi na ka outpost nginra no isa ka police station. Patsisa ilawan ra ya ka isa ka police station ban kum malong menta barak kikam la pendek lot apa. Ngilan tekakwe kalar ngut apa unsua. Mentah ngilan arpusan ngut. Aksya. Kikali ngilan tekakwe. Mentah ngilan arteli lai kali. Hakano kapor kinu peba ngilan kam. Kedon ngejenge. Kedon kedon accident. Syitang mit. Dan pernah kebeneng. Kipulit kila perempuan. Ban unsua. Syitang lah. Daduk kali lai. Undan kali. Hapong ni kelon komplain. Pidan kali wansaf se. Kata kadai gawe ka achievement kabangalale atur ko. Nga perhat supang kakot kakia. Kakot kakia buat katsok kapuli kejinang diusta kadai ka phang pedeng ni joma kapor law mele. Ngin simne kabanta jong kakot kakia. Hapo mo plang shwa ke jong law mele ke joma. Khat sam snem la shu ya ka building jong ka CSC kelak lalong berjaga son kemasi bagi pulang. Kelemlah anple yak hospital. Hakapol kejulong MLA jengi pak jeling dok tepo bromi kum MLA bre. Ila tray la kabentau dei bentre. Henry ke hospital kelemlah anple. Ngasim ke jing ketle.
Belajar ko memili ngan pleno ia kata ke hospital nak bentar ke jingkot jingkia jom kipat ba ke konstitusi muka. Buat ngelai keren mukul bagi nangkam pisah buat ke sanction nak bentar ke doktor buat kinas buat kiwe-kiwe ilong tray nak bentar ke hospital. Buat arpau turip di sebuah araja kanyo nyelak beli. Kadai ko way na ke hospital kapa la sakri sisa-sisa yo pai ba. Wag na mo kruwag na mo sundram. Ki mami balik sim no wai sisulong. Nda poi ha po mo plan ki herno. Ngidan untuk kendai ngut ki sanction post na kabenta ki doktor. Ngidan ki specialist na kabenta ki gynecologist, child's medicines bak kunta terte. Bak katum ki tu ki doktor baman katayo tan ki bayo khulong hangte ya po hospital da ki phomor. Katno ke jing sekri ka katno ke jing sekri niyo kani kadai ka way ke development but kani kadai ka asset ke bamangi gidon hapo ka mo plan constituency nginte pran jepang ke tho ka pule ke dinan ke sta ngimdai isu ki badam duna ki kena dong mendong bila ke jibe ka mo pro bo ble wai kemdai ki kena sor ko maju thrai manore manor. Keresot menteri kepada sudah mi ambil sudah pemerintah ubadin kau tam lagi badang kau do udah guna ubaduk tam napok merang naga skol Saint Thomas bagi bentai bayo asaiwe bayo aka fasten itaro ide na Saint Thomas kena kentai bayo kapri bagi jinstad sungi gedon gedon dan lagi jinstad sungi ke kutno naman yang dan la begawai patlanti banlek puri sesor balik puri serita. Katabi kamu pro kamu play why banlong doktor, banlong ki nurse, banlong ki scientist, banlong ki architects, bag tumne kumtai. Ngimla namar bang hapo skor ki khon sesulong. Ban pensa skor sesulong hap nuwaye. Sagabam kadi arkla. Nda ukpa bag kemi gidai tang kinong bela bag kinong rep. Kebae han. Hado kata-kata namanya. Dengan sim gerai. Bala kumno nginwan ra kawe ke college hapo mo plan. Bahadian manglai kren yo chief minister Dr. Mukul. Nyalai bet nyalai biang. Nyalai penbiang penbet napo dali. Nyalai penbiang penbet adu hasulong. Bak nyala play yo maunong rim mansnano ya ke Commerce and Science College hapo mo plan. Bak minta kalaya sa ke sitre. Suang makani ke sarkar ke bakuman. Kani ke sarkar ke bampet na kabata ke jingbiam yung udo usok. Haka jing sisya arpo ladai ban sedang ke session ke baningkong. Ladai ban sedang ke college. Hendai haduk minta dan sa ke jingtre. Nakada ke jingkuman jangan ke sarkar MDA. Saupo kruar niya sanction na kabata ke college. Bak minta kaya ke jintre. Berkali ke college ke Bandingkong ke Government Science and Commerce College Hapo Meghalaya. Hapo sulong yimdon college government baru ke private. Ke jinsiu ke bahe pihak pensiu. Hamkai himdon kam pensiu Balasna ya ka kung gujuk minta ke don ke football court, ke football field, basketball court, tennis court, wat ke swimming pool ru kadang. Kata kali ke college John Kamaulang. Nah ya bakal lawai ikon di jengah ke jumpi kalong ke bapana. Akibat ba John ke konstitusi Kamaulang. Pilong di badan bak ngilang di badan kertu, banyo ya kini ke baru. Lai kali kini di biskut di balai kror tergak kawai tersak ada psna, bak mentagi kena kila syona ke sekolah bertemai. Hamau pulang kepada yang multi-purpose higher secondary school jong ke jingiseng jong ke balang presbyterian la depsna bab nenta kira syong ke sekolah bertemai. Tangguai kepada yang jong sangkesi secondary school marbisu semua akan sena nakadau ba ka management kam penbiangnya kita kislah hagapor badai banyo ya skim. Kata kami ka pop jona. Nalawan ra kimla akan penbiang badai ka pop jonki. Upah wanra upah wahir lekin siap tengah gikon. Kami ka pop cuma dalam siap
Nalawan ra sa ka penset, sa ka penkhat, sa ka pentiang. Kam nei ka kamram jama. Nalawan ra to ginya trelang. Te gido na kowe, te artling layo lai kror kowe. Kini ki asat, kini ki jumentoy, kini ki nongganti bamangi ngidon mau plan constituency mental. Ngin kan na kalian kesurok. Hagapor banga simti kamu MLA jo mau plan constituency. Baru ki surok haga constituency mau plan kila jot rotai. Kila jot rotai. Nila persang macna ki surok semai. Ban repairing ke barem bak kontar terter. Tang na kalian jom ke road sector. Hapo mau plan hagi samsnem ki jolo MLA ki jona. Lai pusang na do sau po kron nila perlu tan na kabentar ki surok. Na kalian ke water resource, na kalian ke veterinary, na kalian ke agriculture, but nagawin department ng scheme di balawan kibon. But baro ibalapoy kim duna ya ke sispa ar pogror kibalaron na ke constituency mo plan hagi samsnem ki jolo melejuna khatla do khapra. Perlobe kini kide ki jimentoy ke bani ni. Labang isa amo kriya ngimtep ke ay kabajia suway pa. Naman ngimjukot ngimjuk hamle. Dalam isa anong spong yang i paniya mo kriya lang gumno. Dan isa alay kro ngimtep sunong spong lang gumno. Constituency mo pang kabahe kadon nyopo pra kilometer nabasdan habakot. Nalat umyong hadu mau mawar nyopo pra kilometer kadon. Kali kabahe adu kata-kata kabayar adu kata-kata. Tiban pendap pembian sansnem kapor kadang lengkot tan. Hendai wala kata nala persang bumebele hati tu bipo. Kaya ko makam so tenan kejenglang memilih jengah hati tu bipo kalau bangalay syai baru pai ba haka bede berkiski. Kaya kita kiskim ni bangalay syai upai ba. Kata kadai dakabangan sampai ba bat na samadan yaki MLA scheme. Samsnam ki jonglang memilih jengah samsien dalam sam scheme. Hamau ngap mau plan, hamar bisu bat kuntar tete. Kaya ko mo beliau yo, kamdai kanong kanti jungu, kamdai kanong wanra na kamiyo kupa jungu, kamdai kanong kanti wanra na kapla jungu, kadai kanong kanti jung piu pai ba, bo beliau ulai ban sim, ulai ban pang, ban ai so pi pai ba, nalai sya pi. Dai ne ko beliau ki sya ki beliau beliau. Ngam sembure Nomor kali itu pai ba ni benisai pai ba ngam sibure. Laga kali itu ngang kali balik ke bomoni laga jom. Ndon bala aban tuklar. Haba kali itu pi dei benisai ba pi. Bat nalai kita. Haka tu por armut yang mene ki sampai ba iskim. Manga kali ba arden besaya wai nanong kren. Ba pro armut nira balik hapra. On ba arden imam hamile thok mo tenteng kumnite. Balik hok mulong. Henry ni lai sim garai ban thok umbe. Ai pai ba urai ka urai tambaya ka hok suki ngin ai hak ti suki. Tekani kale ka pai ba ni lai sai. Pat ke jumlah man hakani ka pertai ka bamanta. Nadu ba ka sarkar MDA balai lam da ke NPP ba ke UDP ke parti ke ba kamhe. Bagaimana simti ya kalian sarkar hawar dan kapra kam don syuk ka somsina. Lai binai hadin bagi simti ya sarkar kepuk ka kendrum macam motor. Batang hagi ni kisgi kisang korek dia. Ke sarkar California kata ke HPC High Power Committee. Bat ke High Power Committee belalang belak yang kemar di bawah Preston tungsang komo Deputy Chief Minister. Kila ang balay benangin ay ke report. Hari ka siyempor lai snem siteng. Bahado bentag ke parla beleye. PI ke kebor. Peter kemha pega. Mene masuk sa. Gendrom si sabati sa penyak uwe urang yalam jo ke siu. Gendrom ke pajur CAB ke thma CAB. Kalong CA namar ba kaparatra jo konra. Kabolong ke MP Nagaro Hills
ha parlimen kong kumno mana baka parti donga ni ai ka jingkishan ka bapura ya ka CAB bak menta ka kelaan si nila keren baka NPP kadai ka para khaddo jong ka BJP henry pai ba kiwe syai pai ba menta kumbukren kirang ba aswa hakapor perform ya ke MDA government ke sarkar MDA nado hanya mer hado sulong governor house silentar kilama da kilama BJP kemudian telah hangno kata kilama MPP hangno kilama UDP PDF HSPDP kisro sarang kaya memangirong ina ki patna ng government haring ang gilang tang kitensok tang kipopets jom ke sarkar government kam tam UDP ke parti ke bahe ke belah do nyomot kinong hikmat kita tangki popets jom galing sarkar pemerintah jayu kejuan corona menjuskan gila pelur do lais pak kendai po kendai telur hamani po tersis pak telur semut hamni lais pak kendai po kendai tipsuno ki pelur kayo ka khamlut kikali ma banai lockdown man kapor quarantine hayem yoba myodi le ayu kali sarkar ka penkelumar lot jumara wat hadu mentagi kali kamay danyay ot an events number matharay kabu yang iu pai ba haga jinge bat kahiran ka bakra mono ba penkelumar dai maki ba penkelumar lami ka jing persya ka perthai bara bana ka benta ka inject ka vaksin kamdai banong mandatory himla ban penbori na ino handai benta ka menjek umla menjek iu mani menta banong puling ejan na po election do dai ba menjek umla lami karun balai gini ke phajimi ka sarkar ka bathok ka sarkar ka basukor ba ka sarkar ka bawamsa Kiong kamdan ke jinti doyong to namalakan ya ke jinti doyong kamdan ke jing khayi to yang doyong man ke sengi mentari hajar tali ditro kilek na ke national highway rengkap bo doyong man ke sengi gidan ke sarkar kamyo khajna kamyo revenue nama ke pisah ke bagi siu kalek sega pla jogi kaptu kak ni ki bobat ka bo sarkar kiong kamdan ke jinti doyong kapais dan tehil tua di kram doyong yap pinong tray hakrem ule haksan barawe awe hadu menta amla bersai kamet yap tungi mreo balai ban thok balai ban syukur balai ban jelar kran bet ya gajing sisya menta ki ben ni kongres ke kongres ke bangsa kiong baga pos syar maki ke kongres ke bangsa Nonton nilai ni bangsa kita tentang kesapam. Kiong kala ayu kongres mentah sau pausan senam bersejar. Kala ayu kiong. Hatu dimisi kala ayu kongres. Kat ni ke juroi. Kan negeri misal tetap ke bahaya tampolonis. Kan ehu kan university ke bahaya tampolonis. Kaya yang bukan mentah. Berborok ini kita ke aset. Kiba kongres kemana? Ya tu kan yang sarkar MDA mentah kaya bakal kakular ke residential school sana kita kakular ke madam saya kita mentah for election dinong GNU candidate tinggi NPP GNU candidate tinggi UDP berkam bukan bitip kayu UDP kong GNU candidate tinggi udai umar lupa hayir Nila nak sarkar, udon hade peja, udon nak kabar seja, udon nak kabar tia, udon nak kabar suka. NPP rekon GNU kandidat tinggi, udai utrayen, nila nak sarkar. Kongres ubah kita udon nak pelawien, udon oposisi. Non compare. Ay ngan ha pulau. Termangan kerkat dan kertua hadu berfirmi sebar. Nada
na opposition, tama kenal ngadon iskor ban senam. Ngayo snow kay kam arsak ke jempi. Ngadon iskor ban pet, ngayo i kay kam tu jempi. Ban rau thuli, ban gerkat, ban hela, ban mai la ke mane thesuk dak ba mi syukur pai ba. Nandon na opposition kam le ba bi. Refugees dia mene nandon na opposition. Re kamot pada opposition ge ma ban sekri. Kai gom la ban sekri la pidon kaman. Bila berdana sarkar, dah pimtrai kamdan jumut dah. Kamdan jumut. Tipai babi, mentah kadai kapor. Kamu pidai musim darai. Lai potrek kadai kasi, kamu pidai musim darai. Yano banjir, uai ban sakri, baduai ubala bandan kecing kecil. Jangan dikerban naik pusat. Nak kalian bilang kesan jom ke UDP. Kiam jiat, yang bertang UDP. Nomor udah yang pasal hasilnya. Bapila banyak penduduk, mesti pila banyak penduduk dunia. Kali kedua kenten di online Islam sidang mensua ada ke perang. Hakapor pengarang election. Kiam jiat dibahas kesan. Bapli bangkuah dua boleh. Ngamdai mengabai yang beranjing syah. Kamu dia dibahas kesan. Ubai utrai senang. Ubai benar ubai hanya mustahil ubai hanya. Bak sisa kilangan ipai ba ada kamu paham konstitusi. Kila dia utrai senang. Tambah yang tahu utrai senang hamil ikan dua sama ki. Hamil ikan dua si senang. Hemlah bila kedua senang. Sebentar kali kedua kinuan nak kata kasur. Kau ina bersam sabah senang. Ya kaca kasam kiwe do ki ilu. Dengan suatu kibat benong. Kabut banjir, ya MLA mau pulang, dia benong tang unong mau pulang, besok mau pulang. Prime Minister Modi udah nak Banaras, udah nak Gujarat, ujob nak Banaras. Orang Gandhi nak UP, ujob nak Kerala, Wayanad. Ubukul nak Ampati, ujob nak Somsak. Patut tak ter. Balai supply kata. Kita kasam nila kasam hano. Hendai kadai kamuan bantrai kamuan mitrai. Balai ulang mokri banyak sa murang ulang siya. Kita kian baru lagi berlalu. Balai jadi berarti kerana kita kian ngap susu. Nak cekasu. Kedai kecil mampu cekasu. Tentang kadau naya rap cekasu. Kedai kecil mampu. Bangsa kau yang kau guna. Jid yukun bon pendak ya kacau ukpa. Lada dai kakam yen kadai kan bukun pendak kacau ukpa. Kalau ukpa usna kanye bompardak un pendak bukun. Kalau ukpa upuk kakper umpardak un pendak bukun. Kalau ukpa ulang kekali un yok bukun. Tambah tip, unyo nomyo, jangan kita lain semua yo ya kini pun bang. Nila penting pun nomyo. Henry banlong MLA, banlong nabi kemat, kadai kajong upai ba, bandra ya kasur, syak kasurka, hato kata kasurka, uta udah kuat dok kasurka. Kata kasurka kata kuat. Tapi kita kian berkait. Baterai ubah jadi umat mau ada ujob pemilih penurai kita bro. Kini bro kadai ke kampung sudah. Kadai tang kejengkeran lapla, kadai tang kejengkeran pendek, kejengkeran tanda. Ada kapra pilawa no hawai pak. Baglai senam kita mentah ukhlan no. Tepat jadi galai senam kita mentah jebelai no. Kadai kebelajar. Pilayo nem. Ya kita kijing non kam, pilayon em. Ya kita kijing mentoy, keba pilih hok manyo. Nan cuba tayi PM ni dia. Kiom mau Emily belakang no ulasam sekipai pa. Yau kau kamtam haka por lockdown bagawan kini ke corona. Nan cuba PM ni dia. Hausna mu beladep arajat arpau
nagaleng sarkar kalau pelat arpusan lak Yahweh memilih panai jingerap ya kibaduk kibatoi kibacem jenjar bat kibapang kibasiton. Mentau senem kesurga kalau pelat san paulak teberok kalau nyopusan lak banai jin kersan ya kiyeng kisem kibaduk kibatoi kibakerdu kamtam hangane kapor lockdown hakapor bidan quarantine hayeng nakadaw jog jimpang corona. Tenakani kan nyopusan lak pitip khamha mapi katno philayo mano balayo bat munno philayo ngandung batai ma masito ipi bakani kale kahak bakabha kanung ganti jophi yodan gibayo ibong buwa uta kade ko sarkari kala penmang nagabada jophi kibasem jenja tipai ba kulai sejarmo kulai sibon tanggawai ini terpaksa mengansor nalasai bapi kipai ba hak junong mele junga bat nalakular bala namenta piai nga kejinsanya banganlang yung mele nang tray sitom arsha bat nganya sai bapi kipai ba nganya tray rangka di borsnong ilong keme ilong kpa gi konsomla kamtam bat ubaduk ubakerdu ukhon rangli ujuki ki khon swet bat kita ki ban kami yak jingirap janga tekom talai phon tari wat kiat pai ba haka kertang jong ba kadali haka sumbal jong akti shonya ka chap jong phi ka lai po tare ha akti bai che jarmu